Iya rotau mateta. Iya kosi di mimelo tapatama aja nanda tau mateta takarobang idi bawan nama karobang untuk aleta nasaba angkamu tu apalan na lolongan tau mateta na ya sange syafaat pahala nasaba iya ko makaroba ni bija-bija angka bonus pahala na lolongan tau matoy ya matewe hidup pun tetap mendapat jadi na isitongan na ko idi na makaroba angka na lolongan tau matota angka pahala bonus asan na syafaat pahala jadi ako 10 anak nakaroba mana anaknya itu 10 upa pa ya tu tomatoy. Iya mi kung kamu makan kamu lebih tapacio tu tapatamay tomateta tetap mendapatkan pahala kurban. Cuma 2 apalanna lolongan i pahala kurban karena ipakaroba tomatoy lolongan toki pahala birrul walidain mapede cilok ko tomatoy. 2 lolongan barakat. Paham ya? Jadi di mana?